Baik guys, teman-teman, di Tiang Sarang Sami kembali lagi di channel Tiang Tiang. Di Jande Peker Kalap Ajos, kawasan Bali. Swastiastu Pak Yan, makarya napi niki. Nggih, dijan kene nanti kawas. Kawas atau benjang, mungkin tiang hebat. Dan nyanggrel odalan benjang. Odalan napi nih ke? Odalan Saraswati benjang. Ring di jeuni ke ngodalin. Iki ring Saraswati kene ring Rajan. Ring Rajan. Oh. Rajan Agung. Asa duku hambangan sakti. Ampun usahaan makarya Pak. Ini nanti kawasannya. Ini niki sebentar nanti kawas niki betene nisi nasi nyangkong nih keadaannya lawar barak putih. Ini hebat sampun mas kopi sampun makin kesep nih kan. Oke deh apa dulu? Yang biasa tuh di sini kadang-kadang mengibu. Kalitan Rahayu. Woi, sekan nih, sekan. Dinane benjang jam kudu nih ke ngodalan Pak Yan. Oh, benjang iki ngawit jam 10 sampai selesai. Satu hari full di Pak Yan ya. Benjangnya itu ada itu 1 hari. Untuk benjang padat pemedok napi nenten Pak Yan. Wah, benjang ini seluruh Bali dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya seluruh Bali. Pokoknya seluruh Bali. Sing Bali sebenarnya Bali. Dengan itu teman-teman di sini Bali. Seluruh Bali. Ilingan itu sebenarnya ilingan seluruh Bali. Kan Bali kita pun lupa Bali makin. Niki kenten orang tua Pak Yan. Pada niki urusan ngebat boleh napi niki? Boleh ngajak. Boleh ngajak ya? Kang, Yang mau jangan niki? iki mungkus lawang. Berarti boleh lawarnya. Di bakte aja nih ke? Master ring terus. Niki boleh beng ya? Wih, mantap niki ayahnya. Niki pak untuk kawasan sepenapi. Iki lagi Hebat. Mungkin dia boleh lawar. Oke. Dan usahan niki ngaput lawar. Boleh tiang ajengan. Kira Sultan.
Padat, boleh napin makin? Boleh saja kan. Jangan bina. Boleh aja eh. Makin lagi bang eh. Ini juga nggak cipe.